Ner malakan yam ka nas dial kontin barwani lingwasame gora jano ban rodan palpin kaleng roasni tin tuokre wecha ka sa Sudan tin content tuokre wecha doran konit konishal kenwari ere ler keneme a very important update along mede kondialaling gora jano ba message me bejangar ko biajeling ka dungdit media ka jo michiganalat gora jano de yente ka ngech kamandana le rode ani chana jelinkel yo ka kora yo bana kulo racha ka tin konalat ko rodien chet ka quiren yala dana ci bogan walle ban joklo jekkal ramani but this information is very important chana jelinkel ko dobdande kon lingaje mala ka changdar chai nyor ka dung dit media ka chang jandang rawu de badda ka paiwal karon kin dang rawu de jandang rawu de diech an mak bangut gok bay nong la tla nong yeni chang ka dung dit media tin to ka junub Sudan ka de win mon ndo dien en wala ka chang jandang rawu de badda ka paiwal dung dit media ba ka nong la daraw la nyam men to ka nyirol konti You're con to Jonglei state. Lincoln Mandana to Octin and will take a defection. Malat Kemi Wale Rowin Bagara Jordan and defection Michigeno. Qatar Len Rogaje, Karatin the Alacona to walk that involved constitution Michigeno. Miraude Bagara Kaplan, Dr. Guys, Munguru Bayan, Bor Bawaga Kubu. Goro ba ko be for the first time ko rundang wal die ko if you remember the guy roba wa ko ngogo tin dige 2010 during election so now after 15 years yen be yen wa ko alaga no of Jonglei state rawoti baga madab den ko ken te bagal la die ga den to ko jinu Sudan dong ka kadin baga Jordan en wal Minam similar con to Neural County, May Condi al Neural County o Jonglei State, May Condi al Neural County o Ray Lock, Logo County Neural County Chalga Gabalian, May Condi al Conor. So within Gabalian, take a took the Likin, take a chain yar quay, take a chain yarlem. Munu Mushakal Linkona Wale, to a chain yar quay. There was your padding, there was your put kana dor mala chwala we kwa go kan gwa do kon nta mushakal ti ay melin kon tin menje na ka ayu wana ka aspela maji wana ka kumitin so jana go gor gor wayne dial jana kaling ka ngot kan mi me pan to cha ga jo do ko dung dit media ko te la rodien ko ria mi che jeno cha ga tin bo man personalities tin kon ti involve constitution mi che jeno ne no kon no mushakal re gan bal chẳng có machakal wo tuok wona miam me la bay ne ko dung dit media la lar ne ko take activities ti ko organize bol makwe was bol makwe the current commissioner of Neural County me da ne cha appoint ke 2020 mulo te rundang die jentam sina ko ko woy de regan bal ko de woch ko rundang die cha commissioner wan cha gere Jonglei state chenyan with the objective. So the same objective begang the core reality. Again, you talk about there is a fragmentation, Muller or Reagan Ball, Mitaganate Gorgaje, to Bakurno, Reagan Ball. And problem is, no Mosher Melanella no take a door to target, a cume. Doro Konya, Quen Dormial Padding, Dormial Pultorok, Kadormial Panyang. Ne to tukduel mi ta na ya lar chwal ke chi nyar kwai chwal ke chi yol not all chi yol tukduel mulun ni empegamo ye keniria se cha kwendo ne to kan commissioner bu no kwe kan tere dien to ne to kan to wur mulai chwale mabodol tere dien ne to kan to wur mulai chwale gar ke tul check me ko kolonen pan tiai marotin Randian. So a canary corner to issue million corner loco, but to walk over 10 can spell my to work a spell my G. No one largo activities require organized. Nay the corner to area Mokwaga supplies, ka much, ka day, ka logistic,
cha ko la roi ma ber clear ko first day yo en wo te ga nei mo ga mach ka pading ful torok kana we kwa gu to objective dien e wona ne bi ko ter ba ko ter lanken and the reason arwa je chi tuok ni ko medan e cha wur mi jwal bul makwi min mo commissioner of neural county mo dung SPL maji ni me cha juk ji neural ko bi jien bad me mal me da ko jube me arek mo char me cha yen so jen tu activity ndoro cha galat e wo toro lat ko rodien ne de kon de ko ala inspired te bud ga ke cha roi ke kwi ga guys ala governor of Jonglei state governor of Jonglei state jara mete ga idea kel ga bul makwi ko ba headquarter of neural county ba os kalanken ba nanga padding so the reason nanga padding e ba oti ka ne to ta ja target ta cha ko kwen nu wendo kel ga bul makwi bi dilemma be you talk sheme talk so no cha headquarter cha os ko togre ga ci friction kam jilankin ke je padding je pit to ko kon tin da me ga chop the guy is one person mid da ga bal rew da jola bol makwe ka background as a person e wurjang ngai ga bal dial ko gwan makwe was e wun wora mi de mi ku ne jan cha ga da mo cha dab ne jan pidere jan la to ngai je long to jan the first time we be re no re be nen be lo ko nen be pa nyang be nen we la dol we ko lo ok cha kwen ni man de cha da ko le ne ke ya da chwe yen yo ko ko pa nyang chwe lu ni jan chwe bo nong na re kala chwe yen yo dol gor ko Uganda no be gan ban nen ne je ko le jo la kor la commissioner me ye kor be jo kor sal fakir ko ku chi na re so ta mata re gan bal chi wur da gan bal lo dien dong ko wona yang bar na kana bar na kana ko khu de gada no aram to objective de mi lo de ne je re gan bal ideologically jang ka kat e wur gan bal so na bol ma ku me chi ga struggle te ko na la da kan ja ko ne wona ne cha headquarter dung neural cha wo do kan ka lang ken wala te tin ja nang ka pading dorien now cha lo yen dorien goro be go ka pading be nang wi kwa ego cha na jo go kwa ya matar cha mataro kwa wi kwa ego muno re mi alle na la nyurtin nyuru wi kwa ego ke nyuru pading ti chi ne de kon ta pading cha kala tok goro jo ku me nang dorien ni dor gwan so cha wo do ken cha wo do wano en headquarter mere ude e ure ne chana rajo da bo bad me chi spiritual leader no makwaj me ta mobilization no nang risk commission we ka makal chwa group mo mate bol makweyo plus kanere kono ya kwen chwa organize chwa yut some part of yut dorme chwa la padek chwa attack kan yo na wana to divert the attention of makwaj ko belunjok and of course makwaj belunjok they succeed in that akel me ala da kerno mo ko antame cha ko joy pan chi ka ni por chi wur mala chwale gar ke tol chek kan kan ro de lo kel chi ro wa no no kan ni kon ne ku me ja ka te ka ai u on ne dik no wal kel min mo kai re lo ko te de ai u mi khinu wal kel mi tare gan bal thang yi yen ngan dia la ga bal ya ren mar ku me swela mai ji cha khinu wal kel ti ami cha chup e kai cái gì ngon cái ka wal kia cái jen so me gu re balat
jana gan ni janga nyong ka SPLM ayu la na kwa promote ko nguda kel ka amit ni jena luak mo korbo mo ken ko na dich tu ga de ke 2005 ko kor mala chum la ka amit jana janga nyong ka SPLM ayu yen kai gararo which is not the case. The case e woda na te mi to ngna yen jige jak min kula content of right dana wale ko chi nyar kwai ne di wona ga bit to ga lat ken de ngai ken ne content ngai ga lat ngun dang ti ba kidi ran ne ngu ya lat ko chi nyar kwai yo ngun dang. And if that is the fulfillment of this policy ko chi gwara to ko ye to bu ni ngalo ko now chaga mo get bad objective ko wo mi charo ko lo ko pading ala chi nyar kwai kan ba kume mana da pading ba loy ka langken ka bom ba bul ma ku ya ju ka langken ba loy ka langken ka kor ana no chi korean ka ga ba lo ko ken korean ko lo dial mu ka no calculate ken do tung ni widien ni ra yela du de ngami jen tuk de me ko chi nyar kwai ta ko koma and they need to think twice. Ba ngun deng ba muy gai chan ko roi da tok ko tuk den bala tok and if it happen ni ba bele makan kan ya yaw kwen re gai abul ma kui now ga ke tol shek bala ro kien to ko chul tin ko nen doj ya ma tin and of course ko chul rana yu mente bor tela uzir ayu ni ku nya kwa ni wala re ma char ta de bor chale uzir workshop ne ko la da ke lu bor workshop a minister of gender child sexual welfare timela de gol limela de workshop no ko organize man the matter about sexual welfare and child protection baka attend that is the only thing chale uzir workshop ne for 5 years to sabade la ro ni chwana melen meta ko ro ke chodai ko ko ru ndang die nothing. Now the fear screen a jelly delinker a chairman me akwanya parkul muku represent ray logo pan jalo a fear no padding a jelly SPLM maji lanu SPLM waye deji kel tel SPLM ayu to ko contradict ray ya kwanya pan eye so ra mo here am di roide ni do re ne bi a gainde ye go call chol dedi this time ko bur nang bi te tim ngujen ngwe la do uzir workshop la le ban workshop ni ba wotin to yo du jaga that is all feeding e chama bor ga ko run nang bi yit te lat miteje so taro ko de ko lor ke ni dorme shwali lanken jeta na jaro to ko jak ka pading ke tay ran ling kono ka ne ni kono ji kairar ka spela mayo mere ude jere gaj bor wada ka kub tabara mi yoro mo raj mi sensitive that need people about kubu ko bi chartine gwa ko re gaj te na wol de ken mo akubu men pere wo ka kubu na wol de tege time ne time dan e ken junum ni chup me ken na no ka independent te ke la jalap ne kubu go to attend election me you know chup na 2013 chwa do ya go jube chwa do go jube te ke la jang from 2013 up to now ken mo wa ko runda wol bu de rew ti ko ya root ti ja root ya kubu kuire gaike and number 1 is a contributing factor ka problem no ko to re logo si ade de go jube ajere nag low ajana dag low ajana pen low any development mi dara lat ko dubdi ñun wan so me to wala ya no kuma self ke la kuma den jaja ko governor of Jonglei state ko la ra ga na ba yene ba wo kube the question e wo ba wo kube te ko de dur ji kube ngo ji kube di alga ni chang ne dorien o te gar la gar kube to go to gar wal cook to go tienda
chaka sacrifice ya ka kok ke kwor ko bo na kwor ngai kon dial ngai kon dong ta wala ta luak ngai kon ero ken so one of great mistake kare guy mi chela kon ja kubu mi be ko for the first time ba te toralat de ti go mi beno ne ti kan ne ti ne di sacrifice ke ko ru jen ko re be jime ka pan ken kan de ti ji ku mi no dien agar nya lew bu lew gar nya man goñ bu lew chan wa jor ne me no je o jana ba no ne je re ga ke the reason ba no je o gar nya man goñ bu lew and we know the story of goñ bu lew ye ne ku le pelo ba ko ngi ku me pero ba ring na ko be ba ko no ku be story me ngai kon dia ada ko ne yu goñ bu lew ne me le ga cha e bran ngai ke into re ga chwa gar nya lew chwa no ku be ke wo be legacy of goñ bu lew be implement chwa impose on Jacob what I accept ko dublu ko ala riye kere gai so now go ro be yen ko ko jaw implementation ne ko be e go be wada and you don't surprise ko wet ko ro ba ko dere wo ko be e nang wara den shi me wo ga lan ken e nang padin in case of anything me ba to ko wo nyuru ko wo do ko be wo kang be chara no ngun no pai wor ke de cho banda mela ro be chara to ko yo jong state akai ba pa yam no ro pin ba wo dun tap ko ti ma kan de tel bes da we re gajben without positivity me tele me no ye wo do le ye ke wo me yana lar me dana wo chi le de ben content ku be sel fakir ma yari jenen ke to ko ro wala je to me ke yana wer obu re ga ramete didi ko por jang no gare lo ko ngunu je ta ne yana pading kan lanken man to re gan bal there is no need for a guy ko there work ko anyur ko jong le official lo ke ka jal gamen official le ya go waziri ka mo ko le dam go bad jen na za gat ko mi ji ko le gare ba nyode kerga me ay nyod goindu liyo ya pene jo ko nge jo ko be man jen ba nyode so kerga wayne ko yana link nen ko no social media o na do lo ko be but this issue right me go man the port one ko ndi ala kontin ko re ga ay pen reason de na ko be mi ji ko ro mo position ko yikana goro ba wa man ko ne ndi ala ko nana mana ga support ko wa ba reason de al kono ko ne yer me dan ne ladne ko chaga pen ko nyama ni going below and the reason there different come going below can I gaj so there is no need for him ko de work ko this time mudina ga situation mi je jenam goye sha jome sha jalinka dung dit media chicken clear information te ke jome de kon di altike ngai ke je madong de te gap ne won katin kon lat ke kata danan chinati ke je nyirol kanti je make very clear long se kon di arling de yen dung dit media de yen gor ka Facebook page sha gor dung dit media so kan la lat ken information to go along katin kon lat ko rodin re dwaran kon wari katin kon lat ko rodin re dwan wari nagata dan la kan roani la kan ka make very clear along kata dan dong de kon link je ko ngai kon dialen wonene re dwaran kon shalan wari to ko te katin te kaneti ko kane kon ka yar ka we dan ka gor geno de ko dan na ko rodan ko biken ko le benefit ka jog dan so no mo muditin bianga je no men shalat gwas me jan lode
pada ni am kunyiro no shi gan nyiro shi ketia shi kon ngaje no ken chaka influence na itin content lo ke no are ke ten chunkel ke kin mi yadi jang na ko kon shi kon mo chana enen no ken ngane chala do cha kap ke me chi ka kap ke me eno lo kan it mo da ready ko dong de ken kor de kan to de chana right in long chai jaga very clear along adung did media jawdo dian man kwa music ke jawden kwa play ke je gwa semeni ajen dung Dr. Guy Cook terun wel dieti kana man we ka kobo ka jawdana shalin gwa seme kana man we rundang wel diet me dana ci ko to ke 2013 kana jere wi ke juba te kel ka jang no dong da la jen shang ne man obo re which ka kobo ano bo jalten ba ji kon ngaje no mo wo jalga jema of course chana ngaje no wo ci ne kon te ganirol kante wo ci ke ti ai cause jelet ye je te gane te mo te bi goto no ka rede kon wada ko kon ke dupti goal to de kon keling shana men wo ka lernan dodien shi kon di alti ngachelong ke dong keneling an wala dor jani men chal ka ton is county chaje bokrenial kume kirmi yadi cha boko bongni mi didelong gorjeno beje nyaka yekel ka dob dana dong de yente ka ngeke je no ngum shore lare wichin winemi dorche pai to gon walle to gon ne pan pan che to gon cha dorin kon la dor jani cha ka bogre wichin winemi ka ton is county an wala che nyoko to gon ne cha dor ken cha ka bung nyok SSPDF ne de konti la ne kirmi yadit so chicken janke chicken ka bukte dor mi chale Queen Bar chicken book are deng ayen ngap padet ngadiang makwaidit palor bukmar apuk mapara bor ken dor mi chale kasura ken gwatati ka wa ka dor ne chal ke lwai jang community akene kon dong cha dor ken cha bugun walle kuma kirmi yadit ka do badana na shiga na gorga jeno dong temi dero lat ke ko te ka goim ya goin ke je ka ta dana chalat no taye dana chin yal den yal chira ke je ka se kum kirmi yadit je lat jor ke je wa gu ke jeno jen do badana bu ka je anyo ka jor dien cha gu jeno ke ne kep ko ne ko chon kam jana ko dien ka dio je cha de ko ba bu kren yali anyo bonen wa na mo jo jeno wa ngene ken wa kap ko me ken ci ken lugo no kap ko me no chaga mo ke 21 day no kan nok so dio ko je no jenda ta dana de kor de to kor ga jen winimi so ci ken civilian ci ken ga bukaren yali agenda na to ka dor shal ka me warap ka ton is jo me mde go ko de yen ling no kum kir mi yadit gor je no der jang der ka control but ya ngaje no nen ti dial ci ka kai tara ka kir mi yadit ko de antama ce terami mo milel kirle la ngata manetin kon la jiduarin ko changa jeno jen go no be olon to power she go no jen be power be let go so na me mi la rode me de kon ya de kon te ngaide en wo re jani an gwalle cha ka bukaren yal so bi anga jeno me la rode jang to mon lu kana lu man cho de lat of course ngai kon che kana no so jo me der lu ke ye jen gwada na gorno de kon chong tinen wena me ka kore bana lere ko ken bana ka lingre which ka juba ka kor gwasen be but for now chana to ngwasen me and biata ka ma chui peru jeno jin mi channel bi je subscribe ki bi je support community galer mi ci bere gwasme dar shwa mala chuba ka ji ka gwaldan pa la rech and biata ka mal bye bye